adencheche wa my Ghana mo no yesi ho nkonwa na de mo kyeremu nyinada eba ebesomom na ye ka mo sense mo de ye boaboa no sa agye mensem kasebo no ye krute ni nyinada akogu yen abe fontentan kese ne so a na ye dlfmonline.com eno wachi nso kasebo nam DLFM yen app no na bio tune in app no so sanse ne ye Facebook ene YouTube aye adwuma na ye DLFM 106.9 awia yi ensam titira ebedi kasebo no makotiri bi ene say mikasai o my Ghana eja ya mame akane first lady Nana Kwadwo Agyei Rollins kwanya na yeguso ekoso ewo Independence Square yede mu kiremo ebesomo awia yi na mikasai no enya semkuma Ghana Post Service for atumi akwache abeba wa bia ono odisika enya papa fake money digwa ewo asenfu so amekese na so ya hye pa yede mu kiremo ebesomo awia yi yebabo aguramu awadadwen awasentimental mu am na sabato dwa se yipe mfanifo ene oman Ghana hobambo komba modern aboban se be ya galamsey obi nkotu bi kwese oman Ghana yensuo ni yakwa wo mayi mu no kwacheche kromu ni mu nyina mema nyina de kopie mu asante eye sentimental kumase na mebu ni bia ye kirechirem se ade ampanifo aye no omudi ho ya antimpanifo mepa omo chew amfa mpatesika ama ombebodua na champion no hwe ade a wanom epin home ne bekwaso agina mu ewa sentimental dia bosomtwe ura bank no etimi atena se bunkunta achirim se mfa so pe o monsa aka no wonfempim yi no ene renu na mu no emu ode pa sa no manam ene so mu chiremu ye de besom awia yi na kofinsia poku ono bo mode bo adwuma edema kina farmer group wabeye president edema AGI ekonendo na moto aba ene so mu kiremo no ye de besom awia yi ensem no pina ka ho na yesi nkonwa e de besom se agye mensem kase odi ro ha eni nsia e kiripo enkron kase fidie so na ye ka mo se yem papa dagirumba yie no e ba so okumase asentimental nti bo ho na yenko ye ne ye kro no obehia tade party mi ahye on the 13th of December 2025 baba ya last post stadium ye kodanda ye ho pa ye papa na da form tie ne abre se krodom t-shirt aya ye ne papa fo ni dem a beto de ne yenko ya to ye bo asa ne kama woto so ncha obetumi ahye de akọ program bia bi na t-shirt ne wo medium large and extra large beto bi ye sanso wo eche ne duku ka ho a be mana fata pam DLFM adwumako no ntade obenya bia to na ye wo Agboba Junction North Legon yani Wisconsin International University College no na de hwani mu e won krapo prementa mu bibi tuntumi mani haw fremprefa matrufo sinanka se yemfa t-shirt no emla na tobi ahoma ne ya 0579 284 181 0579 284 181 ana 0531 356 732 na me kan Lumba supa ene dia mawo eye supa ya to ye bo ase aya ya sonso krojen efin kekawa bia nim bionti kotobi no apom den kon fa ma dwumade bia wodi abehia nso no se ye nsore enwumaku akese na dentamu mfuma ni mfa nkire mam enwo Lumba supa ka kira mkotu nsore bi enkoton fa ni mudwuma pa na beboa mo pam ekwanya ba de magana shenkani titiri na mo amunim ki atwe ene traffic twi mkotu nsore bi fa nko akina bosum do a mo benya sika e de ahwefie mumfra Lumba mpanifo e wa homatrufo iso 0555 obo 0 na the 5 nyansa ka hon no wa 274757 ya homatrufo no ana 0577 475 343 bejo so fe so na nsuru do apebia no ye de aprem na madam abaya meche butum e wodanso ma ne potem fra no ne shop no adjacent Lumba Sport na homa ne nie 0557 349 401 sounds na mama Vic ebutum of Enquires Sport M ne shop no ene onyinase worship bay no ene bo ho pe na homa ne 0500 680 783 sounds na bra kan ebutum da command secretary station ne shop no eben adum twa na e da command secretary station ho no na homa true phone ni 0244 094 793 edit kwesi butum do ho nya ne shop no ene Central University no ene de hwani mu na homa ne 0246 601 004
na nasachira butum ewo poku ase otumase ne shop no eben certified water depot ehwa na ben esanso ben eye aban school na homa trufo ni 0592 317 481 na Auntie Emilia ebutum otama community 4 ne shop no eben secondary joint ho no ma na homa ni 0540 423201 friends dodo bi a wo pe no kwaji nsu no fakudu dwuma hodo a wudie na okenkan ne ne me kwa ne kontre kro de kase bona beso mo no dia meje so ye wofa o si ade yo the one Nhyiraba Kwadwo Sammy bi me da me hona me ba me de kase bona kire mu ankasa ebeso mo na nsa na mo fa kokufu se wana se de kase bono eye de ba de a sekutu seba mwe enya de ni bia sekutu sebam ye mwachigu sekutu sebam midian kokufu se wa sekutu sebam DL kase body hinta no no de pa hontoma DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba. Afitu mekande share yen ewo Facebook and afisi YouTube. Na yemfa kasebo no enchiremu emfa ensamo. Yensha kasebo na se emfamfiri omanga na to yenchema ato omen ne nedue omanga na nyinada ebobra na ne nyina ne se beto dwo na nsemu se omanga na akane omampeni ono ina wa Ghana kebem mo hyase e wono so yam papa wanya ne baabi eko Jelly John Rollins ne ho kafo ne den ede ya mame nana Kunadu Agyei Rollins enya ne baabi ko na nsenya ne ina o Ghana ye ja tum se ya mame ye pa ne kura bianti na efusum na hyase wo Black Star Square ene ego bubobu ye munde toso aduonu nwotwe a ene ya mpempem ni papi efiri o Ghana atoye anafo ene peye behie mu a enya simukuma kura ye na ufosom ede amanom na hyehyem no guso aye kwasora hyase ndo ada na eye obubu obusuma yemu de toso de no nson na hyase ampenifo koye hyehyɛ ahodo bia ewo the Independence Square ene mekese mpenifo titiripi atenase am ye maame aye no eguso ekoso na amanyofo akwahie mu nipa pi efra monane so aba mesebedwafo ejina mu bi nananam atrenkonwa ejina mu a enya semkuma ne nipa hodo na ma ne mema nyina nyinam ene asofo ene nipa pi ne firi o Ghana mema ye pia be hye ma ye maame no ye na yofusuma we pagya na mu etimi akwakosi na papra kire kura ewo o Ghana edimu na Ghana fo bekaya ye maame efiri mu yagwada na eye ehime boso metwam ne toso aduonu miensa emfempi mieno ene aduonu enum ne maame ofiri mu na mekase ye maame nana Kunadu Agyei Rollins Ghana for beka ya the 31st December Women's Movement edibaya ebeboa Ghana ma papa ma chese manya kwanya etumi kasaye niama enkwankan eka amadwen de fa ho eboa ma Ghana mpuntu nso etumi konkan ye pam na wofo de ne batias fasa so ewo bubu obusum ne da na taso donsom emfempem donkron ene de wotwe de wotwe enwotwe ana aduanan wotwe 17th November 1948 ene ya maame na wofo de ne ba asase so ewo Cape Coast ogua eye JOT Agyei eye ne papa maame sudi di Felicia Agyei na fizina na Kunadu ebo modern enyiniyem ewo Cape Coast ene potema onya ntete pa esuade a mende obeya o Ghana obi pa ye beka se yo mampeni yira watimi asom omanya chepa yo no finhia maako beburu donkro na ye maame etim asom se first lady nene ye maame ekọ secondary school ewo Achimwata Achimwata school ho no hyase a okọ ne secondary school ni sam osansu sua ade de fa eye art sua ade akopie mo textiles eye designs ahodo Kwame Nkrumah University of Science and Technology Kumasi a okwakoye deputy SRC eye secretary esakobo adwumade ye pa edesome ya na nya simkuma kram ne ya maame esan bo adwumaden
ebeye National Union of Ghana Student a obesomo ho papa na make say na ye ni kwaso no na mase bedwe di ma de hia wanom ewo Okaka Central me go fa se Patrick Yabuama e kire mu say in fact Ghana yayi wade office e maame soma wo som Ghana pa de ebeye den se benya ne saso bio say ma pa onyina enkasa ma Ghana punto dia. Thank you very much for the opportunity, and let me use the opportunity to wish her kids, her family, and the president and the good people of Ghana my deepest condolences on her passing. I think I must commend the state for giving her the highest honor by giving her the state deserved funeral. We are not here because of our political persuasion. Belonging to a political party, you have an interest in developing this country. It depends on the path or the route you choose. So we being MPP and she being NDP or NDP does not matter. We are here to pay our last and final respect to a very distinguished woman who served the country, who served West Africa, who served Africa, who served the world, and put the image of Ghana on the world map when it came to empowering women, being an advocate for women empowerment, and also speaking against some very dangerous issues affecting women across the world. She stands tall or stood tall amongst her peers. You may like or may not like her, but she was convinced, and today we are here, and you can tell from all the tributes, all the statements from people acknowledging what she did for Mother Ghana and the world. Will come came to live. She was convinced, empowering women, and today we are here, and you can tell from all the tributes, all the statements from people acknowledging what she did for Mother Ghana and the world. Will come, will live, but what mark are you leaving? That is what we all sought to. Any awuti ye mashiba jweni de ma de hia wanom ewo Okaka Central ewo nkrapo premantem ne den edonim nyamfo yawo Patrick Buamba na no achinom ena oso afo hwe omanga na nsrahwe ena afisi ye culture and creative art ya me yankasa me maame abra zifa gomashi aso kasa akire mu se ye maame de in fact nipa bia wo ben nipa wo na bra bomu hunu se wonya de papa nti omanga na. It's a rough morning. My emotions are pretty raw. I'm struggling to hold my tears. I met her when I was very young, and she gave me big opportunities to produce by the far side. First as production assistant, makeup, props, and then finally producing it at a point directing the show. She was very passionate about women and children, as Ghana knows. And even though she didn't train to be in my space as a producer or anything, she knew everything about the sector. And if she gave you a job beyond what you all see on television, she's still there in the background, watching how the planning to the execution is. She was so meticulous and very knowledgeable too. I watched her in awe, not just her, but she and her peers. And strangely, they are all gone now. Artist Sisi, Artist Sherry, and Mrs. Rawlings. They just mothered us with disciplinarian antics. I think they were molding us for what we have become today. And I just want to thank her for the opportunity. Just a week before she passed, her daughters were in my office at the ministry and were reminiscing on the kinds of things that she would do. And then 1 week later, here we are. So may they all be welcomed into the bosom of Abraham with fanfare, because they played a huge role. In fact, wabo adwumaden yampa na ne awoti ye no Minister for Tourism, Culture and Creative Art. Ne den edonim nyamfo abra zifa gomoshi ena woti na maame agyeman kredu ese menka nkyere Ghana for se de aduro yi de se ya ena ya ne no. My
Enti ya mame Agyei Kwadwo Rollins nso eje oman ho domokọ ya afi we dia ya afi bia oman Ghana ye ka afi a afa enipa kra ekopa se nipa etitiru pa wo man mu a afi we oye stubborn pa we di abro na se benden yanto akase wono tra meke se okopie mu awa sinfo so ene wo finfin mantem ni mu am one of the police command and said to me, I come back with your young fish and you are some 33 years. Your ba na enyas mukuma kra ni nyane say oba ko bowura mu asin fosu new market ejafo fronum e digwa kama pa na sane sika kitekita no kwazibo ne baka ne say counterfeit chese ye fake money en gwa boaboa no 200 cedis 100 cedis e dosu pa no digwa odwam hosam na ni pedi abeto dwa chirem se ne den e de Mary Kote Mary Kote no chirem se dodo afra ne se akwele na menu ya ba akwele ose wo firi kwahyeman e won krabe prement ma kopie mu asinfo su na wodi dwa sam enenuane ho ne ma pi no toto a ska kitekita ne 100 cedis note na 200 cedis note na ade hye mo ya dwadefo ni bi echemre ene de kasa botwetwe ko na mu chirem se baba we ya ade a wadi ka ba hopen abeto ade a no kita fake counterfeit sikero beto ade omo chene ka chene se mane nye biefi se emu akra woma modin aprapra chire man kakra mpo to onim se bia nka wempo de nkaja eto atwa onye bio endo mo hwa na abaya san ba odigwa san baba mame ba kumpo de wato na ne ma no so me kwasani ska ma nipa me kofa ne ma won nchen na jami ntua meka okoya mo ba mani ruwa ne ka chene se mame usika ye fake no sesen sika ye mo ne chan ne fake ne oso mame sika na enye fake ode kwa chira ni pa afro so mame usika we de enye fake money eyampa osan ayampa no se ne ababa wono nhye da nko ya kwele di amso we ya yenko yem koya senior man ogudi digwa ne kwana ne mu sa na mu chiche sika ne sa anti obono ma 100 cedis ne wato ade be 10 Ghana no ma ndante Ghana ne waboa no abobode a hye nchen ode 200 cedis ma opene wato ade be de se bia 20 Ghana na wajen sister 180 cedis no de a hye ne botum tete se ode fake money ne kwa na ode ajo de papa ne de kọ na wode na okwa kudi na mra omukọ ya posifo asutu amukọ che no na dom no omubu afu dom di kan prapra chire man kakra dom se keke kan kakra e posifo ne kọ hwe ya sika ehye ne bag mu kura no na ka 1900 na say aka 100 series pe na 2000 se ne kura de ehye mu anu nya ni ye nti no kọ de prapra chire mama adwadifo no odwam honom na ema ne chire mu a ha adwen firi se wobɛbɔ ka akɔfa ne ma wodwaso bɛba na ba beton na so obi di sika bɔ ne beto a na ogu adwuma ma wo enti ma me we nipa bɔnfo pam na posifo che ne na ma me wa hya ase dana ne ho wa yiyi ne ho ba prapra se wa bɔda ma ne sa wa ya ne ho se bɔda fo no so oboa eyalo opese o ya ne hu so abɔdam tie hu ne mɔbɔ ne nya ne wonko bat we de ye mpene na posifo logo no ade ne kɔ posifo aka cha me kese mu kyire me se ade a wa ye enye kura ne senti mama de yankwa chirechirim na hwana ono ne dwudwuma na o chema na Nigeria guy bi o ye ne boyfriend ono ne di sa adwuma na isi de krache no watopia afagyan okokora prapra chira ma ntina chire din na ASP Rosemond Duncan Asenfosu District Crime Officer a chirechiremu se counterfeit ndi o mahu se no krepa na ne boyfriend bi ani den Ed Evans wadwane omugusu ahwehwehwe o mo ka ho no mache wo no mafi se sabi sika bone o de kotwa ade wadwam wakwadwo obadwade ni sika pade na ni pabonfo na mra
ma dwade fo agye mre ene di yakasa batwetwe konsem sei na mo de to ye animu No, mommy, 200. And I chain, Sika, you know, but fake me, ye 204. Anna, 100 citizens, fake me, ye 10. I want to. It's fake me, but the people are Ankasa. It's all yeah, it's one jar, you do a jana, Yakura, Mamunjano. No one tried to watch our baby, I got you long. No, mammy, wait to 4 million, Papa, to the Bayo Canada. No one says the baby went to Jana Bay. About 30 cities, 20 cities, classes, Papa, no, discover the Conode, Tantano, Abawasha. Yes, sir. And yes, I don't put down into a lot of your pa. Uncle Century, one way and over Quamu. Ah, you are fine. You're not going to obey. You are way and one. It's a Mamunjan. And to over told by the 25. I'm ready 2 million demand. And to the mamma, and I'm the case come and I'm the air sending and to the power sending. I'm going to catch him and to Sikawin, a fake and yet in the tour. And to a yes, I'm the chair to say, when I'm winning get here, and to Moshe Mammy, or Moshe Nature say, a biampa. Carry any ayajilo ni ade wiki bi ayetua na se wo de fake e be to ya ade na menya be me ensa 600 na me ko ya na asa me ba entimi de mi susu se aban saka na ontwe na so kakwa na onya no Gada bia wo mo diska bone ba o wa be ye bi ama ya fra na kasa che ne se mo mfa se sika na medwom ho bi no de ba ya me press fu atem ana wa tamia ma ya dia ye de every so ana wa san de aba nti pakuro ya he ya ode ya sister we nti ya de bana to wana ya hye na anim so se do di bi baba bia mu bia de ya mfa no ho ntam chadare aboka formula adano so 100 cities omuta ya yipa ti esra mu sai mo munya no 200 na breme nti oto ade 25 cities oto bayre 25 cities nti oto ye no mesesa no na mesesa na chiri na me hwe scan din na me hu se scan ye fake nti so de be se oboye ka oto de 25 cities na so wa my 200 no dey ensesa wa my aboka nti se abansa kana oba ne kotu DLFM 106.9. Hey, asinfosu ena oba besia o odi fake money akodi dwa wakopre kira mama no enti manager di fanya mo hwe yi pa ahama mo ta kodwam ahama che no dodo na ya kronfo mo bantem na mo pre kira mama nti ade be kire be hwe osika na e fake wakwaje bosia wo banga ono oba na obedi dwa sa na obeto betume dudwa be 2000 no ko pre kira ma simple kura obekọ no na ni nyina ye fake na asifo sufo ma na se menka ntere sa obe sa den so mbe ni sei ye be boni dia me de masama wo ba no papa de ade ye be boni dia me de masama no ai o me de bejew ma modi sika bone ko di ema ni dwa no o mo se menka ntere mo so mo de beje mo na kire mo hwe ade mo apim na mo bregu dodo obi asore ahamachi ko di dwa ma ye ma yi sei wa anya de kure posi for mo no hwehwem na yenko asantemantem kuma se ne potem na adehwem wadadwen eno ne ban obo ase ne potem na mo de adesere de ato Ghana mpanifo anim titiri ne Ghana Police Service ene Ghana Armed Forces asrafo ene EPM mpanifo se emane mababoro baya eye aha mienu ne aduanan 240 men mo kwacheche wonom wadadwen kuroduanim eka kire wonom se wanom akoyi aniamo ho ekotufu magudie afakotikwan so nti mo chi wonom edom kopie mu awa santema no kode da fiase sam na nipa wonom mo kanipa makoma be de se aha miensa aposifo kwacheche wonom ewobubo wuso na to so dumienu ewo mfimpi mienu ene edunu enu ma mo kire mu se omokoto de she anti illegal mining teams police service any environmental protection agency EPA for so nti ebinsi da police for modern akoto hwekronum ene ahamache wo hwa kan wo he eda no wo ne hwa ne him so menko am so bie ne yehwe so me wura menko asehwe de mo visi edi agro na mo abudan nim na mo aba obekọ na be makanti mu ada ho se he krache wen sare besen so si na me hye mpieto so da bi wo hye opieto ageden manya achi we besen ne yenko na de aba na kan wachi pew e de wo sen obi se jana bia su jana yan we pio krache wo ye de osimi jam no se hye u jana mo din se hunu jana ka opieto gu su besen ne achew ne de wo sen obi abodam na o ma achene dadwen de ne sen ene me ma ne kirem so mo che chi mane nyina fi kuro num
obi mbo no mo yo chechire ni onim ho hwe ya musu masa why be che odadwen bia no abumra so mo chechi kro no mane manyina de koy me ma na krampo ebe yo ye kire kra ka kire Ghana mpanifo se de yekoso mo bo nyeso kram na no nene emrantu a posifu agya wode mu bi ayo ye kire e de atonsantrefo ne mu sei yanka kire Ghana mpanifo se in fact ni mane bo ye o emu aya pa ifri se dadwenfo nya hwe galam sei enyom no mutuo na se bi mpo kura tu galam sei mpa e kromu nyina na etu ana nimpa pinim ho hwema kwoto ahye omo so akoboro wonom achichi nipa de na kwoto afiase kwa ma se omo records enti amon pene kram na mdo mko pie mu Otafo district court ahun awatasaman so circuit court na mode eye bail amanipa makoma ha mienu ne aduana so momra fie kakra e wendra na mmedi be na watwi bi na ekire no ombesa ba foma kwa prapra kire kura de amawa mu bio ena mase hwe na mu vise ya saya na mo friends and telefone hwe no peni oda won ma na ye kwabana fosu kirim se da bi ye ntini mpani sam da so bi ye bone ehwehwem na ya chi nipa no na ye menchi nipa e wo kuro mu nyina sam ye menement ye mfa mu nyina nko o matete mfa hodie su nti mo sere mpanifo Ghana Post Service Ghana Armed Forces any EPM mpanifo mapa mu nyina achew aso hwe o manga na tena yeso mapa mu nyina kire mo prapra kire mo mo mfa mpata si kanka ho bi ebiri mo yare sesi ameka sei sente sadia ensuo pi na atwa da dwen krodua ne ho ahia wombebodua o bebodua pa se be ya de maye no ekene bi so mo anya so mfa so a Yakopon ebetua moka medie according to me them in charge bi o me de aboye na de atini nyina ne say EPA boss na wo say baba ha me attack no ye pese o me kire ba bi poti a adimisi a o mo attack no ya say ne enti ase ne enti ase kire eni afi na kebi mpo a ebe west cause ye ne enum de ya ye enua ne ebure na afi ne be boro mo nti o me kire ba bi poti ade no esi ye wa me kire eni ha nsu atwa enwa hie nya de mija no me NDC ni o me card ni hie moto mu fa NDC ma be yes NDC ai se bo be duru be bi no na ye ne ho be kire ensi o me kire ba bi poti ade ni si ye su na ye na mu su nyina o mu su gu no so enya yi obia o EPA boss no no ane ye hia no o bla be yi na no one ne ye hia no ye no obia ni asam ka ono nko a police ni o soja ni o no obia ni asam so ono yan command na o mba nti ono no o kaka na okodi ntroto da den fo so no o bla be yi na no ye se nsu na twa enwa hie nya de eja no o mo di na asam ma no konkon eno ano no ni hwe ka bi tonde no prepa e ba na bi mabonated even abrewa bi a wono woda ne dem wo ye konfo kra woda de ja o mo ko ye mo bi epuna na maami tatrata won ana konfo ba ko so won so de mo pem ne pon na wo mie aba wo nya abese wafo ana wo pem pon na epone bo maami ne mu maso ahono abadanfo nyina ya choma begu ha mo sei me sister me ne ben ni ku ti toilet so se wo mama na nsole ampepa ne tokra ana mo de o maba ni twa na chi ana wo sole ye wo she ni kanu ano se ye de ne ko enti e dadwene de enya sampapa na eba ho mo asojafo me kwa anye saada no kwa banka minim se e bomb car kra timi ba ekrom ateni ta me de tibi so na me hu bie se bomb car afi de o me fa dom ne ko ye na wie ye no na ka yi asojafo e ku bebre na bomb car ne akra ba kokra twa hwe ye ene mo buase apoto ade ene mo ho hwe a wo de ato ye so pa ye mo buase pa ye hia cho papa ye hia mpata pa den because o magukure ni mase kura even chema kura nka ye mo che no enye fe ade o mo ye de ka se isi enkwa ye ba ye ebi mo yale de da ho ebi mo yale de da ho mo so ho obi ho ma wo free school aba wo ba be ye adwuma kakra agya wo yitire se de be ya obetimi anya kakra de aboa na wo fo no so de akonanim match abe men ada ye ba akwa yi da ho taka wo yale enye fe ene mo buase de mo de bi aka da dwene mo de bi aka kuro no mo de bi aka manse nyina ade ye nim ho hwe pa de enya sam ketua eni enyan enye ade o ma ye ebokro ya pa we ya de hia wonom watadwen ena mo sere posifo ne Ghana Armed Forces fo ene EPA asore hwe o man Ghana yana tena yeso so mapo mo chew emfa patasika meka ho nte sa de aduabo ne de o mo ye den ebe ye adwuma ye be boni dua me de masama no aha dadwen fo kire mi se o mo de o masama no no o mo ne tentene bia dua ne de mo ye den o mo de beje mo yento akase bo so kwaso anyina mu wa sentiment hani mu de yenko pie mu bosomotwe na bosomotwe wura bank sika krabia ni in fact mfaso aba matena se bonkonta de fa emfempem mienu ene edunu nan dwumadi omudi ye nyina ma mfaso aba no ye we no omunyituo ni mfiri no munyituo mfiri no munya 12 million
97,477 ewa 2024 nko a sika omunya nye sika kuma na mu kire mi sei enfim pimie ne adonu nsia de ana aduonu miensa 2023 no womunya 6,000 omunya 6,729,113 pen omunya na ketekete mampode anhada nkonkan mfaso omunya o 2023 na nhyada nya na fiwe 2024 no ye mfaso aba no enya se kono penifo kire mi sei hyehyɛ pom de gu akwan mu nti amaska krabia no ekokore nim pam na mra openipon na ye board chairman adema bosomtwe ura bank eya me wofase Benjamin Osei Boateng Esqua enim wofase ba Barbara Grant twetwe nkomo na okire mi so ska krabia no ne wo me de ndaso aba de ma de hia won mo bosomtwe fi sadwuma pa mo bɔ no kuro no mu no enya sem kuma na management na mo ka bi egwom atimi aboa aya ni hye papa maneska krabia na ekɔ nanim a eye pam na wo kire ma wonum total asset ejapade eska krabia no wono apagam ekɔ hamgichemu aduosiansia etiripo aduasangwatwe 66.38 eye percent ekɔ nkan pam na mu kire ma eye 206,160,098 2023 sika omunya ya na ewo ma asset no nanso 2024 no keka bomu no akwa 343,029,680 Ghana cedis ego mfimpi mienu ene edununai pentem 2024 no omukọ manim pam na senior man chirima mekese de amanfo nso amudi sika kogu wa no wo shares musika krabia ni mu dividend no eko sesia no percentage na akọ 0.04 per share what 2020 phone ti se de obi adisika koto bosomtwe ura bank de ni pakro no wa prepare okokora ye de nanam kwanso ebai no pani kiremu a ne nyina ne se sika krabia ni guso a won matoto ne ma won pese mo bona bosomtwe krodua no so ekọ nkanti mo bo adwumaden ne ma hodo nso ese mo ye boa no mo yi ya kwan mo tutututu nso de ma de hye boa esi sukuu de nyina de boa de hye mo bosomtwe ne potem na botche kiremu se ordinasia pa de mo customers any shareholders ni nyina se yankopon hira mo pa na kunimdi abai no omo ka ho nenne bosomtwe ura bank no ekon koden mesikasem ekon kan de ma wo no yi yes na ye shareholders no be share ye ma see worship the media ayaye and the year under review year 2024 we have profit before tax yenya over 12 million Ghana cedis na echiromo corporate social responsibility yabwa all indicators financial indicators it mean but in the area of loans no the project here no compared to the year 2023 so eba from kakra the group baby na osiama no ma na kakemti so yetwase na yebaye no sese no ye atu mani se afia yesi mu no be say in the area of lending no be maposia na eno so create employment DLFM 106.9 nkonta na ibuyen was satisfactory na the amount many G person say ma dividend of 4 pesos per share until the top abamu make us say eniema puyi the year under review the year 2024 from back no say a customer center in money say you need the customers they say a modern say you very reach out to customers at the embassy agency bank with collaboration of ARB First Bank Umudia Banking Prasie Brand the Bosontura Bank in Kobo was talk here pharmacy shopper DLFM 106.9 the person becomes our agent we'll be meeting my call Sikapa man I say NT no Eliema ya hodi so the customer care service is sensitive to the needs of our customers. Eni awuti ye no ena ye board chairman etema bosomtwe rural bank eno wo asante mantam no emuniden ede Benjamin Osei Boateng Esqua mo fasi kuma ena wati na ne kwakra mu no ena aban ena musine de ma de hia wanu wa bosomtwe mensenem engineer Abdara Hamid ede ade sare to skakra be nanim so sra wo ma da
dodo empote won ye akuafo edu pempen so no mu sikwa no be hinya sika e de ahye mu kua adwuma no mu nti omoma wono mu loan bosia emoggo ensihu no be ya ketewese na mom sika na beboa na akuafo na tuma nya sika dia prapra kire ne yedi aba bosomtwe na dodo na nya adwuma yefise akua adwuma no mu sie ne beboa maga na mpunto na so edu ba bia akade ne sika sam na den sika krabia ne mu awonom osanso de na se ya padi ma sika krabia no se mo boa me ne mpunto dwuma pi na eba so bosomtwe oda o ma se mo nkoso anya ne sa na bosomtwe krodua no ana mense no emfa ntoma pa emfamfra my mentioning na gratitude na mentioning na de asa PC edi ahom wo de maso a my no mentioning edi amai and then se me kase with motivation we do the dinner ye introduce se na me ko so TDC ya obuti se na ba na ya asa me dia na so ye collaboration and we say ka to so ya e safe because asa me dia I'm sure about the various branches of work across. We do baby that in the net was built once it was a chicken cracker. Mother woman, the Damas, the Olympia would be everywhere. Mother woman, Miss Lee, our and then in Apoya, a baby, the new I could be. We be a Apoya, the Shibiano, Nissen, and big and baby kind. Kind of said, I have no reason to feel as a district chief. The PPA were basically no more than I mean, my being from where it's to be my day at Adjoa. The same PM up with the PPA or the PTA. The PPA said, my country said, let me away, meaning this, MVP, this PP. The Cuba Ghana and Penindia said, my senior was also on the assurance. When you play now, me, I said, the investors are also has been very important to us. We do a deal with you, why they are never ready to support you. They also, at the beginning, the necessary will be and why teach you secure. The lesson already pay over 184,000 in the room, 67 communities, 35 electoral areas. Madam, the lesson the home the body is also train the streets. We are a national package. DLFM 106.9. And then I buy extra from one of the maps because of fan. I was saying the name is a cost. And I said, yes, to go because they broke it to us. Start buying my is to me. Any I would tea and no, and a young man's in a cratchet at the mad this year. One a wabos mention emunidane at the Onimian for Abdara Hamid. Nene ena oti ye. Yan twaka sebonso ye monfen wuremem. Enrada abatu obi koso. E won kran pomponemantemo Accra International Conference Center. Na moto aba apawo. Obi ebetumi abaye president e the Association of Ghana Industries. Ye twani tia kan se AGI. Na abatu ne koso a ene akwayere se benta. Ni papi a omo wonim de ma pam betumi aboa toto neama e de ama ekuo no pina do mudin kwaso obi apeso no so ye president na oboa na association ekuo no konkan na managing director at the Makina Farmer Group Dr. Kofinsia Poku abato no kwe ye pe ono no wa ye penimpa wa kwa ye president foforo kra at the Association of Ghana Industries AGI etwenity aka ne sa oje tumi edifi Dr. Humphrey enyim chen wa prepare de ama no kra na Dr. Nsia Poku omoto abade ma no nya ono nko na kwagina ye modos papa o penipa no so ye kwankyerefo peni anase chief executive officer Ed Coconut eye groove eye Regency hotel no eye o penipa ne dinde Raphael ayite ni papi ka ho a o prepare de ma wono modo o nyina kwatwa ato no ebedi kan ewo akukansi nim na Dr. Nsia Poku oye seasoned consultant pharmacist asase ye peni nuro ye se ye nuro ho dwa ye ne ayenye nuro no na ye ni hudwa opo adwumaden pa wo man mu a Ghana fo nyina nim kina farmer de obi ate wutiri power no a ne nsa no adwuma ni bia no na Mr. Nsia Poku enya ni O and A level education no efri Opoku Ware Senior High School num
adwumade pa akɔkɔyɛ assistant school prefect tumi sɛ na ɔbɔ adwumade onimade pam na mena ndrada abato no kɔ awieye ɛwɔ Accra International Conference Center mesoma me gofa ase ba babra kranti pie hɔ pɛ na ɔsisi ne aba no mato awiye o wadi nkonim na de na awɔ ɛka kyɛ DLF metiefo ne Ghana fo nyina na Dr. Nsia Poku ekyiri mi sɛ nani agye pa wayɛ so pepres kyɛ ohu de wɔn kampo oh kokɔ ne dompem nani agye o ye abato yi Yakopon ahyira ne pa no kyerem a mo a mo ba ya nka mo so mba president na manya no ɔsrɛ we nya bufuo abato de bukansi we yɛ de bakufo ne bedi nkonim ti ɔsrɛ mo ɔbɛbɔ no mo nyina ka bom sɛ bakuma de aboa na matumi asom Association of Ghanaian Industries na mabɔ de adi adwumakuo na konkan mane nyam ya manya obi aya ɔbɛboa ɔha bi ha mo no bɛboa na mo nyina waka bom atoto ne ma sɛ bɛ ya ekuo no bɛkɔ nanim na Ghana nso empuntu aba ɔman yi mu. First of all, I would like us to thank the Almighty God for making it possible for me to sail through, going around the country, meeting most of the members and selling my vision. And I am so happy that members resonated with my vision, and today they came in here to vote for me and vote massively also. So I thank all members. I wish that we can all work together inclusive of my competitors and all the members who have been elected. You all work together as one group and change the face of AGI. So that in future, when you even tell anybody that I am a member of AGI, your respect will be very high. I need your support, I need your help, including all the elected members. Without you, I cannot alone do the work. But I promise you, we will work very hard to make sure that most of the problems that you have will be able to resolve before I leave the throne. Any I would tell you no, na make a simple praying. Wababa president at Yama Kudin so a Association of Ghana Industries. The Trinity I can say AGI any day a day. Dr. Kofi in Singapore no and a yakwanchef for penny at the Makina Farmer Group. We didn't kunimpa. Now to say yes, what pretre. Nandra me wafa semantenenka after so preche we say na me hwe anim senka janya hwe kra nenka obefre me nanka matenenka me hwe ya ne ko na ma enti misa Dr. Pokunsia wafa me bopnum wate ase bopnum pa na yanto aka sebon senko piem wa piem mantem Eastern region na senior officer in charge of senior high school education ewo okre educational directorate prosper asare ede afuto ede ama emebuna won mo ko school wo man Ghana mu say eba no current affairs na emebunu nsada anya de o saba kwasam bibia simpempen yemfanto yetirim amanjasem bibi kwaso Ghana mu a eya be kwasam no emebunu na aba no omo ko school na TikTok nti ekire din chese omo mfa anya ho kra amanga adwena ye adwen omo mfa hompo na mesa asare ede to DLFM nyamani boni otonkra edi free appearment mu continue Kofi obo Kofi anantu anim na ne nyina ne say na yade a okura se akuapem state councils inter junior high school quiz ne kwaso no na ode nsem de tu dwa na quiz eto dwa no na okura se ofiaba festival dwumade na kwaso ne nyina mo de ahosiesie kama preparation hosiesie ede ma fashion na beto dwa yankopɔ ya adom akina memenda ya na ehwa fashion na be kodwa a mi kobie eno beye obubobu suma na de toso aduonu nkron emfempim ye na aduonu mu na fashion ne hya asem ya adom akina na school so amdo mo kwahye quiz nim ebi eye Methodist A JHS Mary Sama JHS ene okurase Presby JHS na Little Flower JHS and afin so Methodist B JHS ekopie mu bia kokansi no emu yiri se brenta na prosper sare odinsam to dwa kire mi se mafa na modern boss ani eye pa we cheso maga na wadache pa na pie man tem so school for mofra boadwumaden na mbo mo ni yi nsani bia no na ye na mom edu current affairs ne de ensembisa na mofra no I say esense da nkonkan omo nse da nim abekwasem wo manyim bibisi amofra ya adwene na nkomo enya o kirema
The entire yes, I say. And my friend do no. Nake so to Musa a fan about some na de no monsa da nya de papa biao. Eni wo mutrim. To akire me ba ne say emwa krenti. We kire say Ghana mebu ni pi ko school de nanso current affairs na mo nya de. Intoma mode ansua ne firi honom na de aka de omo ya de. O se du baabi ni so math ne English no nkuntabuo ne brofo no so na ye. Bedu baabi ni so na bibi nhyɛ da nkoye nti obesere. Mafo na ya de. Ghana wadache nanso omanyira mu nsua de ne ye pa nya opa bene. Na mom ade ba kwa mo hwe animu se titiri ne current affairs no. Saba na ba kwa se no mo fan show mo adwenem. Ehu hia pa ye kwa ne fan show mo adwenem beboa pa. Na dwuma ne ba wie ye no na okura se presby. Wo ma dikan a wo munya banum aduanan son 47 point di dikan. Little flower. Flowers enketenketen. Little flower. Wa mo so kwato so mienu nya 42 point. And Methodist B. Ato so miensa omunya 38 point. Prosper asare ede ensem to dwa no. Say no the to. DLFM Central for him. Ura Prosper Asare. Ya me wo Okre Education Office. Me ye in charge of senior secondary school education. Performance na die area by area. Wo hwe ba bi to say science and maths na eho no eye and English ni eye akra. But oba ba bi to say current affairs na nkola no omuntimi ehunu o ma na say emuhu o current affairs na papa. As a current affairs here at DBA ecoso around. We shouldn't be limited. In this will be a limited to current affairs. We are not already how. And I'm saying a normal day in and day out no ecoso. It me who say your mom areas, the areas say the ma one day, which means a will be a question which me ya no kakra. Especially BA science kakra no mass no kakra so na how one day. Na yehwe say some will say ya no be suya dia fa dia and na your dachi. Yo, intimate no Ghana mo fa so one mo ni ko current affairs no na wonyai TikTok bibiri no na won kenkan nia ekoso ewo oman mu ne nia ewo chinyina ena so utiwi ase na ekoso ewo ho no unimu a obayira Bible say for lack of knowledge my people perish. It is an omeshe mo from manu so won nyire won ho na won sua nia ekoso na wonyai e friend is game bobibiri no ekoso ewo ho no unimu a obayira Bible say for lack of knowledge my people perish. It is an omeshe mo from manu so won nyire won ho na won sua nia ekoso na wonyai e friend is game bobibiri no game boy enye current affairs ti de meka fa ho no mo game toto TikTok from ahamache kwapema na judasium na kwabani akosi so live ensem hunu nko a na ekoso saa o kire mu anu ntia ma na mofra na adwen paade nyamenum nukure ni se ye ka bekwa ma Ghana ni bebu no sukuu ni amanga adwen awodwen ode ye den eni a wote ye ono na oye senior officer in charge of senior high school education ewo Okre educational directorate ni den the Prosper Asare ena wote ne nkan na eno ache no eno hene papa de ma de hia wono mo okurase eno ne ye okurase hene nana Asare Kumi ababium eden sentu dwa kire mu sem academic performance ne de nyamenum nukure ni mofa na kire se okurase omo wada ache pa mofra na abensa no ma no brofo senaku enkuntabuo eka papa abode mu nyansa pe science mofra na kire okurase mofra munimade pa ne senti Ghana maburu nyina monyere mu nsu ade ndachi bia no man Ghana be kɔ anim a mu masua ebetumi ayesafoa ede be yepono beautiful okrase ewodachi na butaya wona nanom mede butaya tai quiz no so echi ne se entumi enkoba se yedi afre na ye involve mofra na okay mofra na ye ndachi and you know the importance of education and you know so ebue kwan ma so na be adachi so wako higher institutions we need that courage to be able to contest in other levels in their future. And education is a priority or class as a whole. If you say into a good idea or into from a good idea, I didn't see Mofrana human resource, we call human resources. That's one or Obeko now or Ababoa, the Korea for the Interpretafra. Now sign, we are applying our sign gardening. And see, I feel now feed the say, I couldn't name. Record name
ahyase na private schools no na ya wodi kan and so na you say government schools they be okrase presby emerge as winner which means a teacher for na chef no work class curriculum or bo homoden ma woni private schools no very competitive ti e me do bibiase bi o support ye mo bo ai St. Mary's preparatory yada was support ye yada foundation from Hope for Change also yada was also be support ye and nananum nyina any operation man nyina a teacher for quiz master obi bia obo ai na ene dey quizy are successful no nyina mempanyin na emu that was Eni a woti ye eyo hene papa no ne gyina mu edema de hia wonom ewo okurase ne din ede nana asare kumi ababiu ena wote ne kanama ne boy yensam twire ni konte hene kofi obo ena difiri apiemantemu ebesom yen na yenyina we sene kenka adwenkyira hodo a mode abesom yen bi ewo Facebook no so emfa ensomo na we essay ni din the junior purpose no say o man ya hapa na dwumaden a ye bo DLFM Yakopon won hira ye pa Kofi Parliament de aba na say Nana Kunadu Rollins Yakopon fa akra mfansi ye pa kwada somdwemu din na wa ye wa fom de amagana no mo o man so ho ban pa Yakopon ehira o dwumaden Yakopon e de ama o man Ghana Yakopon emprepre kire ma wo we efri Kofi Parliament e di fi agona bobi kuma apa e na ode e ba ye Kofi Bronya chade na wo kan ye ne ewrem fi da ye beje ti fa hwe otirim wo ye dan a wo fa me ewrem fi asem sa ye beje ya de na dole ye je waje de aba na wo se o maya ha na Nhyiraba kin promise ma ko ne da de kan ho ne de me nkan o se wo hwe me live e di free Christian village achim water o se na Kunadu Agyei Sikapa Yakopon fa ne kra mfansie no nkoda somdwem fi se waboa Ghana de obetumi ana waye obi abaye said the way ya ka Ghana ye de dada na Ofosu James e de aba na DL news no size na omaye mame Agyei Kradu na busua nyina ya akwa Yakopon fa ne kransie yi pa na me wafa se Barbara Cranton de aba na nchia kese nkoma na wi afe e champon oye communication officer hopeful e de mabosomtwe MPP amanyoko nti we de miam wafa se ba Barbara Cranton na wase yenka nkire na wi afe a champon communication officer hopeful nyame ya adoma aba na wahwe awa na ombeto ama wo said ono aka bi ne de eden ya ombeto ama wo ntino o say Yakopon moden na afi wi abato nde moto a se obeye kasama afo ma MPP obosomtwe de wa na asefata nti Yakopon moden na omoto aba na ma we efri wo fa ase Barbara Cranton nti senior ma kaso ne Adjoa prapra chiro se mesa pepa ni nyina ndi sa na mete ampa prechira mesa apepa ni nyina afiri ho na piaga de aba na osi Ghana yayi wadze pa Nana Kunadu Agyei Rollins asom Ghana som papa Yakopon for kra mfanse nyame mfa ne kransie pa fi se mame ne modern mo no som pa wa som Ghana de Ghana yayi wade yayira de pa Yakopon fa ye mame Kunadu Agyei Rollins ne kra mfanse pa fi se de a waye no mpanifo ne nyina ye bisa mpo a ka Ghana ye bohye ne nka ye duru ho kra we ye nyina we suna kase bo yen sa so awie no ye mfa ne nyina mfansi na me so pe ye kwa krompap ye kwatama community 8 eni mpatam eni ahama foi ya ba madina foi ya ba na Adjoa Siki kwame afum sexy journalist eni abusua ko ni na DJ Zigibi Adjoa Agyei Sikapa Silver Lady kokko mo bratie o munyina nnemu DJ afibanom ekobo dwumaden ewo krompap awie ye dwumadi aka ne nyina ekwaso ewo krompap nanso eye live on DLFM 106.8 nyina besom wa in fact embe de pa omaja enuanum miensa ewo fie ha mene eyi paso hene no kra nso fie ma de bia be ye bia no na hwachire ye fra na akura beto ye nyina akura beto ne den DJ Omarion no wa hauntumi nko bi da se me wo fa okwa he obo akro hye mbotom sanso na Belinda dodo ahema incoming dodo obedi hima ododo a ono so wa ha bi obo adwumaden de me ndam Facebook no so na afi nso
Yamani boni Barbara Grantain Africa Kumasi atoya wa hanom. Ono so ka ho opra prechire wa ha nyasem kuma. Ono so obu adwumaden wa ha. Obu adwumaden pa. Ohun. Ento nyina wo fia no ma. Enyasem kuma kura. Nti ene ya ka ne de ye bo akire ne mom dwumade aka de. Ni nyina bekwa so wa hefa krompap. Ne yakoya adwumaden. Na Adjoa Sikapa atena se enche. Obehya ase kagya de agum. Ede amayen. Kasebunu musemufo ne ya maize, meberantwi ene se mu ede ema yen. Na minua ba Belinda Nati ede ekopiem go Facebook ene afin so YouTube makasebo no wonya bi ehwe DJs gibi adwuma ne nyina ma no ansa na wogya akire ama na praprachire. Na no achi Barbara Grantain eboa yen ewo kasebo da mu esan bebo ye ho ban sunsum ne honem ani e ofia ho no ma obi antumi ancheme wofa amfa anya hwe wa ha. Kenkani a mesin konwa kwa ne kontene kro no eye me wofa ose ade ya de wanf Nhyiraba Kwadwo Sammy P memba papre chire de ma wawie na me kwei no medika aka kirewo na Adjoa Siki ena pamfo ena eto adwumadie ni so ewo krompap ene ne potem ho no mode asom wawie kwasoma kasavire ne kwaso na DLFM 106.9 visa wie yaba besomo papa yaba munyina mo enitia ne ye prapra chire kura yade amamo adehye na mom prempren de ye kopru krompap akofa dwumadie ni nyina ato aso ede amamo yaba munyina mo enitia